Si katakan bujur mendibata ija ibas nusur-nusur nama tawari indah bansi dengar kita pajak cinder ibas los kuta tenda eme kernandungi peradatan turang kami rasilih kami si hamati kami kam kalimbubu kami tarigan si langit tarigan tua lakam terbedakan kami ning kundai paskal kalimbubu lakam terbedakan kami si kelengi kami anak beru kami ginting jabun reket sinterem ijenda kami pajak cinder kalimbu bundu emang barus rumah belang silit ibas talim baroin darah sekitarna ija ibas warisi sendah ginting mergana malam dengan meriah ke akap kami ija ibas warisi lebih turang kami si bro ginting rasilih kami sembiring mergana nggo ila kauken pemasu-masun ibas gereja anta maka min sienda turang kami silih kami ning kami endalah ban situhuna ke jadi palas pagi ibas jabundu adik kata jelma enda baci katakan labun teguh hanya kata-kata saja adi bandu palas perjabundu kata Tuhan enda kata si tuhu-tuhu kami cuma banci ertoto ngenca gelahna panjang perjabundu malam dengan meriah akapndu seh sura-sura si Arab kendu em toto kami kudibata gelah iayukan dibata si enda kerina maka jenari menkam ginting mergana kila bibi berukir sang si akap kami berubarus tuhu-tuhu ke akap kami igejapkan kami ke perbahanan tur bibi sitah kami lalit nanami kami senda igejapkan kami ke berukir sang berubarus akap kami ibat sebu kami maka malam ketika kami ibas perjabun turang kami rasilih kami indah jeda narik lebih indah sehat mejuah-juah kampe bengkila si itah kami rusur adinggo ngalah daging du murah rusur turah pinakit du maka ibas si indah ibas pejabukan turang kami bengkila res bibi ulanay magin-magin ingan sa harapan kami res toto kami pe maka menbandu pe kerina anak buru kami ginting sinterem kerina sehat mejuah-juah lah kam kerina man kudadalan kami kalimbo bundu baru serumah belang khususna endam ngenca beluh kel kami nehken kata bujuras mejuah-juah tambah hikena kam bebre kami srila kresidi beru ija ngalaukun pemasu-masun ibas idur ribatanari erkelang-kelangkan bapak pastorta tuhu meriah dengan malam kal ateta enda si gejapkan lah enda sada perkuah perkelang ate Tuhan nemani kegeluhenta enda kutujukan man bandu kam buru edana resturangku sehat kam pejabukan bebre kami enda kutujukan man bandu kam bebre kami sedila kesedi beru aku kutata mulai ribinari sesendah meriah kelukurku sebab sudah ja tahu akal kam lalap duana mulai kin kita rebi di si mbah bolo sama bapai tahu akal kam lalap engkai maka banci tawa MKR kita kan ada sukacita ya sukacita tetap binando ya anakku tetap ada sukacita engkai maka bagianinku sebab adillah dami bas pusu teh lali sukacita
Makaningku man kena duana, kena ngo mentekip perjabun simbaro, kam si dilaki harus bertanggung jawab terhadap istri. Istri harus tunduk kepada suami. Jangan mencari kekurangan, tapi harus mengisi. Alu bagai, pasti rumah tangga kena jadi rumah tangga harmonis. Si banci mengandalkan Bapa i sorga. Alu bagai kari maka banci yuli Hindu kita si pulung enda krina. Jadi nari kupudi ulan imagin bibi teh bagai perib karas turangku sangat kenan zabukan bana jumpa matawari. Ingat kan kami rusuh jenda, enggak? Adi rubat ingat kami, mangga bajur. Bagaimana bebre kami, nggo kamerja bunaku, tutu satendu, nerbi nggo kang mengalokan pasu-pasu gereja nari, bigi kenaku ya, baba ke tengah-tengah rumah andu ya, galah kam sangat erjabu, jadi bagi pe man edangku Mama Ripka, bagi pe rasturangku Mama Ripka, kutah ngekamruh kubras tagi eda, ngeligi sanaku, merga kuakap eda, tapi sibas ukur ndai kutah nge eda, atendu min ras kitaku 1000, tapi kutah nge eda, tapi lah mengizinkan waktu ku eda. Jadi maklum kamnya, jadi lape aku ikut, adi si Bima pe ikut kujah, ngombe ikut aku. Jadi JP kari eda, ku berikan nge ulus ndu, adi bas kita kalak toba, ai berikan nge ulus anak Bruna bageng, tapi kita pentah belang pekari ulus berikan nei, ulah kita ukur ndu yada, gelah melas. Pertendindu, panjang umur, sehat-sehat kita kerina ya dah, bujur. Olah rubah-rubah enca pindonku. Bagai PK ke arah turangku mulai Januari ku lebih nak kak sehat-sehat kami ya kakak. Aku pilih bawa gedang gerang rana ngasaje menca bujur. Manimpal kami bagi peres turang kami, sehat menjuah-juah kami, dah sepejabukan beberapa kami pal. Tambah-tambahlah kesehatan du Januari terus ku lebih warienda. Maka banci pagi meriah saka ngulukan ngelustai bawa berdiri enda. Danah membantu kam beberapa kami sindungi pradatan basuari si sendah. Kam sekolah serasi kam jabukan bana. Ya, panjang perjabundo, sarasada arihindo, aku pe sual bagian cangrana, bujur. Jadi bagaimana teman makai pasu-pasu di bata kalau kepunta enda belah banci sangam ia berperjabunna bagai pe sisi surah kena jenari bagai pe man bandu anak kami krina kam berusia 4 nakku ijai bas ngor jabu kempu kami kampe sehat-sehat kal krina mensuruh-suruhun kami maka malam kalate kami amin lagi ngolaus impal kami berubah sedube jadi bagaimana beberapa mamina sada kal krina ari Hindu sehat-sehat kam krina maka alu bagai malam nati kami ras kali puang kali bubundu tarigan tua bergana. Jadi bagaimana kami lah kami belum unang sangrana dibatasi masuk-masuk kam krina bagai peras perjabun kempu kami si beru ginting ras sembiring mergana bujur. Jadi ibas perjabun turang kami nandang ikam mengkila ginting mergana ras bibi bagai pela ketadingan krina kam anak bermenteri kami ginting mergana toto kami puang kali bubundu sehat kalau kam bengkila sehat kalau kam bibi
gelah lit kal singarak-ngarak kami ras kalimbu bundu barus mergana. Sebab kami ras kalimbu bundu barus mergana, kami puang kalimbu bundu tariga mergana. Nguda nari kal ngenda si metuana bengkila. Maka pengarapan kal kami bengkila, bibi. Menterem kal kami kuidah anak bermenteri kami. Bengkilenam sirusurna karena ndahia guli-guli kami. Ada te kami min. Reh kam krina anak bermenteri kami. Ijazah na tanah kami nanai kam. Bagaim kalate kami. Sebab ijabu kami. Si berutarigan. Sekal ngenda lalana. Sekal ngenda teremna. Si sekolah pemlala denga. Singgo tamat bes sekolah na melalakal. Lahidahi barus merganenda. Kami ras si berutarigan. Gatap-gatap si bulung sirih. Enda lilitena si batang pola. Bekas nu natap, bekas nu milih. Ulakal kampagir kadiola. Manggo turang silih. Jadi toto kami nanai kam. Krina. Kam anak bermenteri kami. Ginting mergana. Isuan kunderai tengah juma. Gelah lit kalban beban ketiga. Sangat mencari sinca bukan bana masu-masu di bata. Kitik si buah lada, kitik kenenga si buah tuba. Gendek sitik gia puang kalibu budung rana. Pasu-pasunang si tuhuna. Bojor semujujuah kita kerina. Malam kalate kami kalimbu bundu ibas kata tenah nu karena sura-sura bebere kami jabukan bana idah kami pikrina kam ginting sintrem anak buru kami meriah kal ateindu kami pibege malam dengan meriah kalate kami ibas bebere kami jabukan bana. Jadi ibas kriakan ataita manbandu beberi kami sinjabukan bana. Ulah terjeng warisi sendah ngencak kriakan teh beberi kami. Ingatlah bahwa kebahagiaan sisi ciptakan dua warisi sendah. Seterus namin ibinandu gelas bege. Alu bege. Impal kami ras turang kami. Tetap malam kal atena arkitekan sikap perjabundu. Artoto kami kalimbu bundu jumpa tuah kam duana kelengi upahandu encari gelah ija pagi kami retenah sikap kam reh dakikan kami endam kata ibas kami ditambahi seninaku terem kami jenda deh senina pertama-tama lebih selamat nih kami man kamu bebere kami duana bebere kami si buru ginting ras bebere kami si bering mergana. Mungkin gua agak beri kain tah nang aku mamana selama ini tapi lo tah nang gua agak jaci bal nama mamana ye janari saja mama aduan bapak na impal kami mama ni na bukan gua agak mai lo tah na ija jadi endam gua agak enda karena perjalanan sebagai nama kakuturikin sitik membantu Ripka terlalu lebih turang du si Petra yang jajain sudah setuna dan dukudulan kami selama ini. Sebab di bawah anu memidah kami nak takkan kena ipenan deh. Jadi jadi maksudku ngatakan zaman bandu dia kamu kari tadi ikutan sindau tanggung jawab nu nandangi kami kali wudu respuang kali wudu kerine harus itakndu. Ulah kari ngudung ban Petra ni dosa saja kari, bes kami lang awudungai bagai. Sebab bapak doi ngumidah idah kami impal kami kerinai, ialah nai ada kerja berat keling lalai bagai iya. Jadi endam mening kami bes kami mamandu, gelah nai tanda-tanda indu kami kirina mamandu Entar mai tarikan tuan daya, lu kira kandu. Seri kami kerina, beda kerina pengelebun doi deh. Jadi endam mening kami panjang persabundu, surah-surandu bagi surah-surah anta. Jumpa anak lagi, jumpa anak di baru,
Endam ning kami bes kami mawandun nari. Ya. Apa dengan itu nambah Isa? Selamat kam pejabukan anak te. Anak TP seh bagi sini surakena. Janah kampe arenda kupudi. Reh sehat nakam. Tambah-tambah rezekin tak kerinana si pulungenda. Gelah halu bagai. Tetap kita kata warepe meriah hukur. Rasangat sekeraja ngendu. Ibasku lebih warienda. Endam kata kami. Bujur ras mejuah-juah kita kerina. Bujur. Gelah ngumesai lebih jai. Woi kupakah. Jadi bagam-bagam kam kerina kali bubusi telu-telu dalanan. Hibas dungna kali bubutar belasenda. Ya alo kena corong mikenda gelah halu bagai keringon sikap kerina. Janah-janah kan sikap puang kali bubusi ngalau per ninin. Ya. Itumpak-tumpak untuk kepe kami. Maka bujur ni kami man bandu kerina. Janah adi banci. Bicara mulih kita kareja dan nari. Berita si muhulilah babandu. Kujabu-jabu skalak. Lalu pak kami ertoto. Alu dem keterukan ukur. Maka min dibata si perkelang rasi perkuah. Nemani kegeluhan tas skalak. Ibarat kena tetap pasu-pasu nang dangi kita. Ibarat kena kesehatan. Ibarat kena kejuah-juahan. Maka lu bagi ibas wari-wari surhenda. Bertambah-tambah kemalaman ateta. Bas kita dalani kegeluhan ta dunia ini. Tuhu-tuhu ikjapkan kami. Melalakal kekurangan si bahan kami. Subuk penuh sehundangan nang dangi kami kerina. Bagai pengalau-ngalau kami. Entah penduduk kami isap ras belau. Kekurangan kami kali bubu kami. Puang kali bubu kami. Bagai singalau perbibin. Perpengarapan kal kami ulai tak indu. Tapi baswari-wari surhenda. Ajarindulah kami. Gelalu bagai reh ngasup na kami. Janah rebluh na kami. Rebahan si muhuli. Janah neken kamatan nang nangi kam kerina. Kamana penuh spirit kau? Ya betul. Kam kerina kundur bers tegundur skala kerina kali bubu buang dai. Gelah mindau tau pasu-pasu kali bubu kami kita bergana. Atur baris sendu. Adilah siat baris dua, lasiat baris telu.
anak baru ngelipat sa. Atur baris dukri na kali bubu, buang kali bubu, baris dua batu. Eko terus sudah potong. Iya, suruh kau kira kali membuka berkeperangan. Atur barisan. Kerina kam baru mergana dari kerina go banci kudul. Ya. Dua nakam ngalo kenca, ku jape kak karya cendul labo dali kena, saja kelah kedua nakam ngalo kenca. Jadi sienda gelah go banci kari mejile iya totau luras pasu-pasu nandangi si pengantin enda terlebih-lebih. Anak berundu gincing bergana ras turangku berukirsang. Banci me kuah kak kari iya usaha kendu uga kinenda iya lo kali bubu kami menda kelanakam kari idarat nari kubas kubaya arekam. Sunado ka beto? Iya. Jadi ibani ulos si malungunon sesuai dok persahabatan panagolan namin aduodo anak dalahi anak daboru. Jadi halaniai ipada sanami ma hubani nasyam aima ulos adat si malungun. Perlu bemahulai dohot botonami. Ase mitor diarma perjongjong nasyam ase rohanami. Iya, aing go baci dagaykeun. Iya, ai bagenda bengkila ibas karabenenda itang tangi kami bulang duglah nang tangkrina singalah ngalah na bengkila. Kampe mejuah-juah jendanari terus kupudi kami pemalam mati kami endam kata kami itang tangi kami bulang du gelah nang tang singalah ngalah na bengkila. Jadi ijon nang hanami todong buka hanami tudungmu ase kapungnya hapo dagingmu mago ganuk loja-loja ibasa dari tenang Sonaima terima kasih buka
Ay datang tangi kami bulang-bulang dua anakku. Nang tang ngalah-ngalah do. Sehat kam jendanari ku pudi. Dua anak kamras anak kami berginting. Bujur. Tang-tangi kami anakku tudung du gelah nang-tang singalah-ngalah jenari kulebay sehat ras menjuah-juah kam dua anak ras beberapa kami temandu enggeluh jadi telangi kami dagai tudung dua endah ya tarik ya terus Ya, kampung Kalimbubu kami Girsang Mergana. Mak, benih saya mak. Ah, baik mak tu semak. Ijon le ibe kanami gotong niam gotong simalungun. Nariawot depe rona jam hujabu nami le. Pai makor jaon. Anggo ihanami tulang ni siripka. Odo ihanami anak, odo ihanami boru, ido sesonon ibekanami le. Sadi hari nari bekin nasiam majalo, anggodang ibekanami sonari. Aido masuk tujuan nami le. Jadi omah hatani gotong le. Anggo garama le dangadongi gotongi. Jadi anggo igotongi sonole ham bapa matongon itong-atongan ni keluarga na siam sonai ma hubani lai jadi hubani mamapsrika on marka na kinai pe mahudokon hulai pope mahusukuni jenges aha do surah-surah makanami anggo marjabu panagalonan nikudo songonon nim jadi ijon toto songkataku nakin na hulaya do tohong odo iho anak odo iho boru jadi angguau pak do madokon tabama tukot sarumatuam ibaga sonang alani daboru do panagolan namion dua sa. Jadi atek na songonope na ipada sanami aima bulang kubam tongon maho jadi inang ike keluarga ni marga ginting dah sonaima terima kasih ma kuben nima na dua do lai ibe kanami kukam ulos niham boleh anggoro ham hurumah nami marhobas omma pakai ham dalai dah ya terima kasih mak jadi di sini kami bikin kalau kami Simalungun ini namanya gotong jadi kalau gotong namanya di Simalungun kalau anak lajang gak pernah digotongi berkeluarga begini baru digotongi itulah mulai saat ini kam sudah menjadi bapak itulah kalau adat kami Simalungun ya terima kasih Ho Wahab lagu-lagu Yarusi Hodo Simalungun ijon nang ibekanami bulangmu nakipe may hata ibigi ho sa hapunakin anggo ho nang ihanami tulang mo girsang haganupan hodo anak hodo boru iba panimada danang jadi ijon anggo may pakai onang
Mulai bagai sadarion. Inang maho danang. Inang maho. Ang wana boru dang ibe gotong bulang nanang. Jadi ibe kanami sadarion. Inang mato ko danang. Kunay ma, terima kasih ma. Baik ma atur meji. Ajim ho. Ya. Ima on ibeka nami kami bikin ulosmu. Kalau ada nanti kerja-kerja di rumah Kalimbu Bundu, ginting bagai kami puang lu, puang Kalimbubu girsang mergana, maka kari pakendu kampuh do. Oh nakina mah, mama boy, gimana sih lauk tumang? Ulo saya nakinong maganuban, lang nataling be. Sirang ay doho boras, ase sirang ho marpuang sonayge marboruda. Kampelay, boras pir. Sirang ay doho boras, ase sirang ham marpuang sonay doho margeleng. Kobe nang rip, boras pir. Sirang ay doho boras, ase sirang ho marhasoman pako markesembiring danang marpuang jadi kampe bagi kang enda beras pir sirang lauras beras maka sirang kam man burginting bagai bujur dua nasiam dua nasiam dua sadabe sadahu pengantin sadahu orang tua maju mak iya on han ulos sanina namin turnip. Rona siya mujon ase marsahap pita. Salo si holi marsahap ase maju makin ulos holong. Menkam anak beru kami ginting mergana. Aijeb kuidakam ras kam krina cinder ije nemani selikami enda. Bujur ikatakan kami mankam senina selikami enda kerina. Jadi kubani nasi maribka doho paribka ijon malas memang sedia mahudokon ro hanima hubang saribu nari rabu marcerita do lai huau paribka nini huau rumit kal kuah kabdehine kerja tes keleni nak bangku jagerih maku kutakan man bapak Ribka bapak Ribka
kerja sebagainya biasa ngerumit. Perbahena endang ngakam mulai ningku. Aku pe barenda bageng selih ningku. Mon ibas mulai buka kari percakapan man pela bengket. Raskam ari haris raseninandu ngatakam man anak berundu. Joreng kerina. Jadi dia meriuh ukur ibas sendak perzabun bebere kami dia berkhotbah semalam pastor. Itulah bahwa kalian ke rumah tangga kalian biar bisa kalian sukses. Anggo kadonami hubani manang lamari manang. Jadi botohan nami do hanima lang tading ijon di Jakarta do hanima tading nang. Anggo itu hanami makin lamari contoh malojo harga 500.000 maboy sa kinongkos na ng 2 juta. Jadi tekor makiko. Jadi ijon nang panuhor lamari ma iberehan nami danang ijay makitur hanima. Anggo hanima manuhor pasti na dia na cenges pasti ay butanima. Jadi ay nang lamari ay ijay ma simpan hanima pakaian nima nang rokin bapa nima do mamakmu sonai ageni keluarga ni si Sembiring ro ha Sumatera hajay ma buat hanima pakaian nima si cengesan kubani sirip kak sini hamati kami todong nami si jabat todong nami si manihuru haganupan sonai humadoh sanina nami do boru haganupan. Pertama-tama Ripka sama Ripka. Semalam Rip kamu udah dipasu-pasu. Kami ingat disuruh pastor kalian nyanyi. Apa katanya? Sayang kelaku nina kan. Adina kesah koinaring sa taring ban bangku nina. Ay saja kariban pegangan hidup du Ripka bas rumah tanggandu. Kamu gue pasti keluarga yang berbahagia, seorang keluarga Kristen. Ya Ripka, ras bre-bre kami sedilaki. Selamat menempuh hidup baru, jumpa anak dilaki ras anak diberu. Nutus satendun cari, olah nutus satendur jabu. Adi nutus satendur jabu pagi surah kakam, kamilah nenggit. Sekali saja Ripka, penggolati, enggo ya nakku. Ban bandu, turangku ras beru kami. Sangat kan pejabukan bere-bere kami ya. Olah kan magin-magin ras turangku. Tambah pencarita jenari kupudi. Bujur. Tadana di hutanami ibagas marmalas niur sadarion halani nama jalo pamasuk-masuan parumah tanggaon bebere nami. Adong ipapuluk nami bagal dang si pujian otik dang si kataon. Dabotoda alo unang alani otihakin ibe kamhu bagas koras si poma. Ini sumbangan dari Girsang. Jangan sempak dah betul. Iya. Jadi isenakin nama jamak buku tai. Iya. Unang lahu pasar na berunim. Mungkin hanami ibu tuh hanami umar bahasa karo tapi pada kon bahasa kon kurang. Jadi lebih baik mahanami bahasa Simalungun pakon bahasa Indonesia. Jadi hubani boto nami pakon lain nami. Terima kasih matong hatahonot tahubani Tuhan. Naija sehat nasiam. Nama rencanahon. Horjani panagulan nami. Rossi sisa darion idilahkan nami. Sehat nasiam. Terpuji ma Tuhan. Jadi ijon hanami tondong nasiam. Sejabat turnip. Mani huruk. Sinu haji pakon nalegan.
On mahanami mungkin lang adong benejon, jadi hanami mapadaskon hata si dia hubani na siyam. Ase ibagason, malas moro na siyam, lae, boto, dom matungon marumatangga, panagolan nami si Ripka. Sayan doharma, malas ni hurtay paso-paso Tuhan, dapot si dia, ibagas rumah tangga si dia, anak pakon boru, nay harus kon hita, so nay harus kon ni Tuhan. Jadi ase panjang umur na siyam, tambah rezeki, panjang homani umurete. Jadi emang hata nami huban na siyam, begitu juga sama panagulan kami, laki-laki sama perempuan, sama Ripka, sama panagulan kami Sembiring. Inilah kami, Puang Kalimbu Bundu, dari Simpang Hinalang. Mana tahu nanti pulang ke kampung, mau mancing ke Haranggaul, singgah dari rumah. Rumah kita Simpang Haranggaul, tanya aja di situ, Bapak Anjar udah. Jadi sama kalian, mudah-mudahan apa yang disampaikan pastor semalam di dalam pemberkatan di gereja, itulah jadi bekal, jadi landasan, jadi pondasi di rumah tangga kalian. Thank you.
Nian inang bapak tapi malas DP uhur alanion hubani nasiam haganupan todong nami dohot pariban nami haganupan rombongan habang seribu ya terima kasih begal mayo tahun nami hubani nasiam haganupan halani sopak do nasiam roh hubani ay ma pesta ni panahopun nasiam doh panagolan nasiam dohot anaton ay ma ibagas mandungi adat alaniai inang bapa sunai ginasiam eda boto terima kasih begal maya tahun hanami hunasiam hanami lang terbalas hanami on inang bapa boto do nasiam nasitulang ganupan tapi aneh pertama jalur nasiam pasu-pasunya alaniai sehat nasiam sehat terita ganupan terima kasih bujur ning kami men bandu kam kalibubu kami gersang ras teman dos dalinan krina bagai pe man tuang kalibubu kami si jabat ras manihuruk ras teman nas dalinan krina ngoka isempat kendu reh ku talim baruenda gunandungi peradatan beberaindo kempundo bagai kapeman kam senina kami paribanan ras anak baru kami krina kam sadarombongon aku ginting mergana ngatakan melalakal bujur membantu krina sebab ngoka sempat kendureh ku tanta talim barwenda entah hijakian dai kekurangan memang kami pelabo karena sengajakan kami kal silih bagai pena turangku bas kekurangan kami enda mengurangi penyakit ras nepi gulut membantah krina maka aku pedah belang abo belum gedang segel ngerana dibatas masuk susah kereta krina lah menjuah-juah.
koras. Bujur, ini taman di Bata, bes kesempatan eda, kami ngerana anak beru. Jadi mandalu empal bes kam go empejabukan permen kami, sehat kam jadi nari kupuli. Ada nih. Dadah bagai pemandu permen kami, sinja bukan bana, terus tayo rejabu, sak ngakulan ibu beluhen dan nambahisa, karena kata soal ngombuwe kelebih narik bugi, kata si majile mengikutan kan jenari akulan ibu beluh, si beren bujurung melala kami si ngerana de khusus mama maras mami sanggap kam pejabukun impal kami mama maras mami sehat-sehat kam panjang umurndu murah rezekindu adi soal meriah ukur ningen mama meriah ngukur kami cuman riahan mindaya di kami buat seimpal kami bagaimana jadi mankam pengantin aku lo kok tandain dulu. Aku abang Eda, abang Rio. Lah aku tandain dua. Tah dukin buru ginting Nini iting bapak kami Sintua. Si tah kami ya. Nini iting bapak kami Sintua. Si nomor sada. Si nomor dua iting tak kuja sende iting tanda iku naman kujana. Engko belotah ko. Si nomor dua. Maka bibi si jende. Maka kam si nomor 4. Si nomor 4 kam beruginting sungkun mama krine tah na krine. Mama tuah dagam tahu ya. Jadi bagem sangat kam jabukeun bana manimpal kami. Bujur Manbandu mama ras mami, bagai ras simpal kami, ras abang, sangap kam jabukun bana, kelangi jabundu simbaru, andakan Tuhan ibas perjabundu, gelah malam matendu, ibas dalani kegeluhundu, ras dalani jabu simbaru. Jadi kami pemeriah kelukur kami, ibas gudung engkau kam jabukun bana. Toto kenduka kami silang harjabu lah. Jumpa kah kami ngena. Bujur Tuhan si masu-masu. Jadi jenda la ngabo aku beluh bahasa karo kam kali imbubu kami. Maaf kata kalau bahasa nias juga ku kasih. Mungkin satu pun kita ini nggak ada mengerti. Jadi hanya saja kupindokun manbandu, mankam kalim bubu kami, bagi kang senina kami ijenda, ras anak-anak kami, bahasa kue kari, bahasa campuran. Jadi lagi pe, langabo aku beluh ngerana. Perban bahasa karope langabo kuta, menca bahasa apalagi isar adat istiadatnya, berarti bahasa cakapku nanti lari-lari, kari, begini. Si hamati kami kalimbubu kami ginting margana. Jadi senina kami pun yang ada di sini, terima kasih anak baru kami yang ada di sini yang telah membantu kami bekerja menyelesaikan pekerjaan. Jadi
silih kami. Ya. Selamat untuk hidup baru ini saja. Ujo. Selamat untuk hidup baru. Permen kami Siripka sama anak kami si Biring Margana selamat menempuh hidup baru ya permen. Senang kali Kila sudah kamu bercabut. Iya ya. Jadi silih kami pun Ginting Margana kan sudah dengar bahwa saya silih Du lagi pun Kila permen Enda Siripka senang kali saya sudah bercabut permenku ini. Jadi selama menempuh hidup baru ya permen. Jadi itu cuma yang saya sampaikan sama kamu. Jangan gaduh-gaduh apa ya. Jangan rubah-rubah sama anakku itu ya. Jadi cuma itu yang Kila sampaikan sama kamu. Jangan sempat Kila dengar kalian gaduh anakku itu. Anakku Simbiring itu. Walaupun saya markalafau itu saudara saya dia. Ya udah. Cuma itu yang saya terima kasih. Selamat Bang. Restoranku ibas pejabukan permen kami ibas waris sendah. Sehat kam, panjang umur, lah tatapan kami pe meriah ukul kami disehatkan. Nerbi lit keragun bas kami dugang pagi abang yang ngasuknya tadi sentah lantai kami. Tapi puji Tuhan ibas toto kami anak berundu Krina ikut dukung asa gundari semangat nak pidah kami. Puji Tuhan. Baik kape mankam permen kami Ripka ras anak kami Manase. Gelah sehat na bapak ai ras mama ai arsal banari Hindu. Berita semuhuli pagi katakan ku jenda. Adi berita sila muhuli cukup tadingkan Jakarta saja. Si ku jende sehat-sehat saja katakan lalap ya. Persadari Hindu Manase mungkin baru tanda Hindu buru ginting. Adi buru ginting enda dan mungkin ban saja uwe pangumbat nak. Uwe saja. Gelah hula rubat. Sabna sada kita ngerana mungkin syukur-syukur ada 2 yang ngerana 10 nak. Jadi kai penina waiting nganin saja. Usur-usur dah hinta. Manggo permen kelengi anak kami. Adi salah getuk du pelo dali. Tapi belum serasa. Jadi kata ibas kami nari Artoto kami mandi bata, gelah kam anak kami ras permen kami pe, iberkati di bata, jumpa matahari, jumpa bulan, jumpa anak di laki, jumpa anak di beru. Toto kami, bujur ras menjojuah kita Krina. Bagi kape menmamas mami, selamat kam pejabukan impal kami. Harus kape impal kami Siripka, sehat-sehat kam sini surakan do. Akpe si balbagang sangarana. Bujur. Abang ras Eda 2 anak kam, sehat kam pejabukan permen kami Eda. Sehat kam jendanari terus kupudi, jumpa rezeki kam. Bagai peman permen kami 2 nars anak kami. Woi bagi gelar abang aja bagai. Menkam permen kami res anak kami. Tutu satendur jabu permen. Anakku, ula kena rubat-rubat, kelengi bekas ndun cari. Kelah banci kami pagi uli-uli Hindu Krina bibi nur sebengkilan dui jenda. Bagai pendai ku baba ken panjang murah naku, panjang perjabundu, murah rezeki indu. Aku pesi bareng cengrana, bujur. Man bandu abang res Eda, sangap kam pejabukan permen kami Eda. Sehat menjuah-juah, jumpa rezeki kam bagi ketantana. Bagi kape man bandu permen kami Ripka,
kamrebina kunggo ngaloken pasu-pasu igreja erkelang-kelangken bapanta pastor. Aku sadang enca mantap kalau kata-kata nandai. Suruh nakam rendai sayang aku sayang Nina. Adibas perjabun nak kula bobat silali rintangan. Tapi adi ingat ndu lagun duai rintangan ai benai kerina nakku. Ija pagilit masalah ndu nambah kekelengan lah man bandu pekaipar. Adi berugin tingai nakku sembiring mergana manjakal mantamitamin kal. Kadang ndu tarum kami rukur nakku. Ugangen dia kariban kami nami si berugin tingai ate kami. Engko kami talu bandu nakku. Lang terem kalau anak kami anak prana. Tapi sering dah kami kamres anak kami si rumah. Maka bagem sangap kam jabukan bana anakku sekolah serasi jumpa bulan matawari kam duana. Bujur. Kami bibi dugrina sada pilali ruban. Sungkun du gaedena. Lali sada pernah kami rubat menbegin kena. Maka bagaimana aku sembiring mergana alaukanlah pagi berugin tinggal indah bagi iya anakku. Ulah pagi bagi sideban alaukan du ba iya bagailah pagi alaukan du. Kampe bagai nak kuripka. Tandai-tandai pagi anak kami anakku. Bagai turang rasa eda kam krina kalimbubu kami ras permen kami krina bujur kalau katakan kami men kaina krina sehat kalau kaina krina ngopi pun wariai. Makanya sangat kita krina cari bujur. Juah kam tambah sehat na jana tambah baik ketantai tambah rezeki man bandu krina na bagai peman kami nak berundu bagai peman anak kami sembiri mergana ras permen kami buru ginting meriah kalau kur kami nakku jakam berjabu boka tambah teman kami mensusurukan kali bebuntai maka selamat kam nak kunjaukan mana sukses pas perjabundu meriah kalau kur takrinana bagai pe jumpa anak di laki jumpa anak di buru kam dibatasi masuk-masuk perjabundulah meriah ukur bapak antar senandaita bagai pe kami kirina bibindu bengkiladu dah dia kami nakku ingat kami kirina kami ngometua bibindu makana bagaimana mengisah aku udah ngatakan kata menjual-jual menbantai kirina Tuhan si masuk-masuk bujur Ibas sore dan nakku permen bibina kamu go mateki perjabun simbaru tuhu pedah kata ndu benari go melala kal begikan ndu sein papagi pakaikan ibas tengah jabundu gelah nadami pagi rumah tangga ndu nakku tersingit dai kilan doa di buru giting nina lah mau bagatan handai tapi pratetai na sitik lit nge Bagaimana nakku sempiring mergana setundar gintingai lah bau wagalarna gampang susah adi na beluh kan pagi maluku dan nanti sekal gayang maka bagaimana nakku sekolah serasi ibas perjabundu jumpa anak laki di beru maka malam pagi ya teta natap sa ibas perjabundu nakku aku pelo peluh kalau gedang rana sebenarnya menjuah-juah kam sehat kam tampak dengar kalau kam piga-piga nemai kami ngerana nak berundu tapi kami dah kok berterem naik ban biar kami ngenen kam tapi kam bagaimana kami menghuli kurun lo jadi bujur katakan Tuhan sehat kamu turang sehat kamu dah baca bukan permen kami ay saya ikut tutup kakaran bandu nanda ginting bagai pesembreng mergana melalui yang ngatakan sa buru ginting lamrada lah sekarang dalam negeri buru ginting anakku saya kayakan kerja tarigan mergana perangin mergana sembreng mergana
muat beruginting jam rekan. Maka kampe ikut kajai. Menrandal na lang digendeng lah kok gak kena reuh. Makana manggo may kam git ras kita ngadep giting bergana jam rekan. Manggo nakku. Langin din doy. Langin din doy bapak ko. Mau aku? Kampai ugakin jabus mirmargana nande ginting bagailah kan ikut kan ulah kam ulah naik kam megani gelgeli pergani itu. Nah, enda ubah ya anakku. Jadi tutus sate kenar jabu, kelengi jabu kaina, nen kami bibindu kira kami lah rubat-rubat. Naik. Aku bual kemai. Naik dan mau kalau buat nakan. Bila kami rubat-rubat semingkilan. Makanya tutus sate kenar jabu, kelengi bekas kenan cari dakku. Meca katangku man kaina, ulah kamu butuh lihat anda giting. Ijaga kena ringan, tetap kena ralaban Tuhan anakku. Bojor. Sangat kam pecabukun permen kami turang eda. Ada deherna krina pencarindu menjuah-juah permen kami ia mateki perjabun simbaru. Jadi membantu permen kami kelang pagi tandu nakku simbring berganai nakku baik kata seleban raya di simbring eda murah-murah mesra nakku. Adi sedak dukur dandu murah tapi dilang dandu jagon kaya sang kita. Berjagon kita berginting jagon kaya. Makanya beluh ku aman ukur simbring berganai. Makanya banci sukses rumah tangga kena. Jadi jumpa bulan, jumpa matahari kami dua anakku. Man rudang-rudang kegeluh kunta sakang geluh ta. Aku pela bagulang sangerana si barem bojor. Zenda nari tambah-tambahna pencarindu. Sehat-sehat kam gelah jadi penggurun kami krina anak berundu. Bagai man permen kami ras anak kami kampe sangat ibas perjabundu jumpa anak dilaki anak diberukam erdeherna pencarindu dibatalah pagi ban jadi sukutan i tengah jabundu gelah damai pagi ibas jabundu kami pe anak berundu bagai pe kalimbu buta kerina malam ate kami natap-natap perjabundu aku pe si barem ngerana bujur terkhusus ikatakan kami manfaat tengah semak tengah sangat kam ibas pejabukan senina kami indah managi kami senina kami pe katakan kami selamat kam ibas manteki perjabundu selamat kam mengkayuh bahtera rumah tanggandu pengharapan ta semakin hari semakin manis si nanamindu di tengah-tengah jabundu dengan pe senina kami kelengilah lebih teman te perbulangan te impal te maka adi ngasuk kita kelengisa lebihin asa kekelengan sisahkan kinte isah kena kaman bantah jadi amin merambit kai penina beruginting laya goyah sebab kok idramina lebihin kekelengan sisahkan kita man bana jadi kami pe seninandu ngatakan selamat kam dengan pe seh bagi toto rasura-surata krina kami pe bagian cabeluh mereken kata bujur ras mejuah-juah kita krina Bapak peras tigan go tambah segar kambun warya indah kuida go salang krina go salang sai kena dahinta mejile kena perdalinan nah mama kayak tigan ya jadi ijanda basuari si sendah repka kamdungi pradatan dek ras sembiring mergana idendu krina kepulungun tandai jadi ngolatih ka krina ngoreh ya krina ku jenda tapi bas kelatihan nei ersada ari hindu pagi ersada jabundu tembe jabundu ibegi kami lalit kam gelarna sitoganan tetap sada jabundu malam krina latih-latih keluarga anta sireuh kujendan dai jadi ulala samkeun do ya deh dua anakannya
orang tua tapi meriah ukurna. Jadi kampe krina turang kami ya krina kalimbubu kami ginting mergana ya sehat-sehat sangap pejabukan agi kami bujur. Selamat pejabukan agi kami, sehat-sehat duana, murah-murah kini pencarindu duana bagepe menagi kami Ripka. Selamat dek bas pejabukan manteki jabu simbaru, jumpa anak dilaki, jumpa anak di berukam, sehat-sehat kita krina. Aku pe bage wong isa belum rana bujur. Sangap kami ibas pejabu kenagi kami Pak Mak sehat kam jendan nari terus kulebay menkampe krina kalimbubu kami sangap kam krina ibas pejabu kenagi kami sehat mejuah-juah kena krina bagepe menagi kami sangap kami ibas jabu ken bana deku tutu sate kena rejabu ersada arih kena memang siti dit ku kak morahna tapi labu endang kurangi mudah-mudahan jendan dari kari terus kelebay tersadari tapak mak endang berpindon kami nandu muka keletiku enggak ya tetap jendan dari tersadari tak kelah banci raduras kami krina anak berundu dahi si tanah kendu maka tetap kami toto kendu kami anak berundu sehat-sehat kami krina aku pelawak buluk dan rana sebarem bujur ngomlalan dek kata 11 ken mulai pagi-pagi nari peisih ben waria indah kuakap ngomeban cikari i pukusur-kusur ndubas pusuhndu mankam pengantin artina nterem dai kalimbubun ta si pulung ijainda endam kari siman arak-arak enta adik kami jainda impalndu si beberapa ginting tentu malam hati kami mau tambah teman kami ngikutkan entah pe ngarak-ngarak kalimbubun ta ginting mergana bagai peras puang ta maka adinggo kam jabukan banagi tentu jendanari kulebay tetap kamar lajar ula pagagal gendu artina biak-biak jelma lit ngedar usur kekurangan na tentu lit ka kelebihan na bas kelebihan tentu saling mengisi kaina kekurangan ning kami jenda adilit istilah dahandu ula kari jadi macah-macah kulin perdakanan nina ai perlu itang kelindugi. Jadi adikam konjabukan banaras sembiring mergana tentu harus ipelajari indukwa kegeluhan sembiring mergana. Ai kam ngosah jadi keluarga sembiring mergana uga kari maka banci di tengah-tengah kegeluhan sangkap geluh sembiring mergana bagailah ikut kendu. Di dalam tajumpa arah ginting mergana tentu kam harus ngajari seninang kami sembiring mergana. Bagai kami sebagai tambahan jenda meriah ukur kami selamat ning kami man bandu kerina bagai peman tengah resmami tengah ai jenda narik kupudi resehat nakam duana mami mama gelah malam mati kami anak berundu kerina gel-gel pe malam mati kami remalam nakate kami ngidah natap-natap sakrinana bujur jenda katakan kami man agi kami si baru idungi baswaris kalenda kerja pradatan dulu selamat kamu memanteki perjabun simbaru janah Tuhan si masu-masu perjabun do jadi ini kami sininandu uga maka pas maka teng pagi bas jabu dosnina bagailah dalankan sebab di jabu kalak sinen lau bas serir sejabun ta maka bagi kata kundai gua kan maka teng maka pas ayolah dalankan jadi aku pelabu gerak sangrana bujur keluarga membina perkawinan adalah perintah Tuhan tidak baik manusia itu sendiri maka dia harus menikah
Pernikahan adalah janji atau komitmen, janji cinta di hadapan Tuhan. Jadi ada ngor janji, maka hukum Alkitab, apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia sampai maut memisahkan. Jadi di kala Kristen lalit perceraian kecuali karena kematian. Sada pesan kami, akulah beluh kata-kata, kata dibata ku berikan man bandu sebab adi kata-kataku lalit kuasana. Kata-kata manusia lar kuasa. Tapi kata-kata dibata sireuh ibas firman Tuhan nari punya kuasa. Bacaan kari Kolose 3 ayat 14 nina, di atas semuanya itu kenakanlah kasih yang mengikat, mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi dasar sebuah pernikahan mengkapkan si keleng-kelengan kena duana. Bagai kape mama ras mami sehat kam, wari kulebay sehat nakam, cukup olahraga, cukup rekreasi, tetap tekun ibas ibadah, gelah kam tetap bersehatna. Bagai kata kami, wujur ras mujuah-juah kita kerina. Jadi man bandu, agi kami senina kami, rasagi kami sembiring mergana, selamat kam membentuk rumah tangga yang baru. Jadilah jadi keluarga yang harmonis, takut akan Tuhan. Okay. Jadi man bandu mama, mami, tetap sikatakan bujur man Tuhan. Sebab rangkaian acara demi acara, gobanci erdarin alumohuli lakurang sadakah itu. Terpuji Tuhan, malam ateta. Kampe mama, mami, sehat-sehat kam, sangap kam pejabukan agi kami si buru gintinge. Selamat majua-jua kam, ras kulebay, tetap ipasu-pasu Tuhan. Berkat-berkat si berkena ku tengah-tengah jabundu mama mami agi kami nape sangap mencari ras bagai perejek ipasu-pasu di bata kam krina kalimbubu kami ginting puang kalimbubu kami ginting margana si barem bujur majua-jua kita krina teman mama ras mami bagai pe adik kami mesehat nggak kam sehat, kami pe sehat. Jadi adina mulih kam kari kukuta dekku, dua anak kam. Jadilah kam bagi buluh si perngis, ulah bagi buluh buntang. Adi buluh si perngis biasana uga kelpe ganjang na ingat na nulihkan saku teruh. Ainda pagi uga pe kam sukses na ijo, ingatlah kuta kemulihan taya dek. Adi mulih kena pagi galang-galang babaluah kena. Janah sangap kambas perjabundu, jumpa bulan, jumpa matahari kam, mama ras mami bagai pe kam kerina kalimbubu kami ginting mergana, sehat kam kerina, bujur. Bulang peras nini kami, sehat-sehat kam kerina, ras ibas pencarindu rah naik na rezekindu. Gelari kami beban riah nange ukur kami, sebabna idah kami bener ngudara idah kayaknya. Jadi man bitua peras bapak kami selamat kam memasuki jauh simbaru jenda nari kupudi kelengi jabundu lagu silamohuli tadingken bitua adiradumken simbiring elam sunah nggak tak iluh kuban riana ukurku dah bulangnya tiga naik. Masegar kami. Mariana ukurku kudah kena krina ya ngupi benwari segar dengan kena krina ngalo-ngalo kami. Jai-jai bas ndahin tah penuruh kaina lah bagi ukur kaina nandangi kami enda mohon maaf kami cenda nari kupudi ajari kaina ka kami aku pesi barem ngerana bujur tambahin itu Ijendra tujukan kami saja man mama tengah res mami tengah sangap kelkam pejabukan adek kami mama mami seh bagi surat-surat simahuli janah peman bandu adek kami Ripka tetap renalem man Tuhan dekku maka krina si mahuli goyaturkan Tuhan ibas rumah tanggandu
Janah peman bandu, mama, mami Krina, turang kami, eda kami, sehat mejuah-juah kam Krina. Jumpa rezeki bagi gelar mamai, kami penak berundu Krina rasa nak buru menteri, sehat mejuah-juah, sangat kita Krina cari, gelah banci, meriah ukur tapulung kita bagenda rupana. Bujur. Man kam adekku, ula pegel-gel ndu, rawa rampus ndu, probahi, lang kita simjilaina. Man kam pedekku, adi rawain dua adekku enda, ula kam bentak-bentak ndu iya, mancar-ancar. Air kape keringgit. Bujur. mama biring kuadukan. Ijenda kami Kalimbubuunu ngom tuhu latih kalak kaina krina nak buru kami natang kami Kalimbubuunu ngutuhu latih kalak kaina krina apa ibe kaina nak buru kami larno bahan. Jadi bagaim bengkila, bagaim impal, bagaim turang kami, ras bagai kapai bibi kami, ulakam erleja-leja, nungkat kami Kalimbubuunu, ibas dahin kami. Jadi aku pe labom buai belum rana. Dibatalah pepagi simbalasken simuhuli ibahan kaina man kami Kalimbubuunu janah kami pe kam krina anak beru kami ertoto kami man dibata gelah kampe gedang umur ndu murah rezeki ndu panjang umur kaina krina ijapai kena
ringan. Maka bagaimana dibata semasu-masu kam krina bujur menjual-jual kita krina. Ngebun wari. Tapi semangat. Bujur ning kami menbantu kam anak bro kami. Menbantu kam impal kami, restoran kami. Kam krina beberai kami. Anak kami. Beberai kami si dilaki, beberai kami si diberu. Anak bro menteri kami lai pilih kami cukup kalau kak latih. Ngarak-ngarak kami, ngajari kami. Bagi kami go selama senda aku sendirilah nih go ya laku teh. Gua ngipai dunia teh. Tapi go sempat dung basada warenda. Arulalit kaipe bandu kurangna. Anda lanai kami belum ngatakan cuman bandu sada bujur nih kami retau tukul kami mandi bata impal turang beberapa kami krina lah sehat kalau kami krina menjual bagaimana liku sekalian turang impal beberapa kami. Lah saya kan kelkam krina. Mudah-mudahan tahu-tahu kita panjang umur berjalan anak kami ras beri kami anak doi ibal. Maka ben impal turang sehat kalau kena krina numpak kami kalimbu bunduai krina sila belum ka aku pelabok gedang sekal ngerana bujur kunan kami ginting margana jabunda reket si harusna kuakap je denga lanai je ugangin dia nina bas pusuhku si kuakap harus je denga pelanai je ban lanai ngelit panutan di tengah jabu kami ginting jabu dekat bagai kanina pusuhku. Malam meriah ukurku kuidah kam kerina anak baru kami. Terlebih-lebih anak baru si talim baru indah. Cidah kendu ke kelengendu. Nangdangi ke tengah kami ras kakak kami baru tarigan. Teridah anak baru kami baswari si sendah. Uga kini ulin kakak tengah ras kakak baru tarigan. Selama indah. Ibas paksa mulai kita ngembah bolol sambar cidah kendu ke pegrina ke kelengendu nang dangi ke tengah kami ras kakak berutarigan bagendai kam goro belas maka naulanai pegel-gel beru ginting nindu anak beru kami ginting jabunda dekat umumna metami nang dangi anak ipupus. Maka pengarapan kita ibas kelepakan kami metami nang dangena ipupus goseh waktu nayar jabu Ertau-tau kita makalit perubahan maka kupudi wareda pagi banci cawri perjabunna beluh ia nampilkan bana ibas jabu sembiring margana. Maka malam mati takrina sangkup ngeluh. Apalagi anak kami beruginting ras beberai kami di tanah perantauan.
Bagaimana beberai kami adinggeluhi tanah perantauan. Mislah pagi buat ndu sangkep geluh ta. Mislah pagi buat ndu jabu kundulen beruginting. Maka ula bagi singrana siswa rindai. Ula kam laradat bagi kalak Jawa nina. Siailah bupayo beberai mamana. Setiap suku ngendalit adatna. Saja ngenca oknumna singgit makaikan saadate raslang. Maka harapan kami terbeluh nampil kelmanai tanah perantauan. Bagi katang kundai mislah bagi buat jabu kundulan anak kami beruginting. Maka kai pagi perbeben di bas jabundu. Kujelah pagi ya leber pengendes. Kata si muhulilah pagi sehkendu kukuta. Maka sehat mejuah-juah kakak tengah kami ras kakak berutarigan. Sebab piga-piga waktu belakangan nenda. Ngomelit bibit penakit ibas kakak tengah kami. Maka bagaimana mana anak kami beruginting. Terbeluh-beluh kam nami-nami kakak ras kakak tengah. Maka cawir ya metua. Maka banci dengar pengurun kami. Sebab kakak tengah hei. Lalit gogona. Ras kakak berutarigan. Kujape kami adap-adapna, kujape kami arak-arakna di bas kerja-kerja. Sehingga kuagak pagi ipraktekkan duit tanah perantauan, maka bagi katang kundai buatlah pagi mis sangkap geluh tai tanah perantauan. Bagaimana bro kami si kelengi kami, bagi katang kundai ceda ka ateku seharusnya kami teram dengar jai kalimbu bundu. Entah harban kesibukan nge, entah ukur nalana ilit. Ulah kam lupa tau maka sada waktu pagi. Tampak kami bas kerja-kerja andu. Tampakkah kami bas kerja-kerja kami. Maka meliriah malam meriah hati orang tua atas singgo leben ngadap budi bata. Bagaimana bro kami sila pilih kami. Sehat menjuah-juah kam gerina. Seh pagi surah-surah beberai kami si sekolah dengar. Simbaru jabu lampas ya jumpa anak pupus maka meriah malam ukur tak kerina. Akulah gedang rana si berem bujur as mujuah-juah kita kerina bujur.
ketika binana nandai kabar sangatlah kita